Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eyishisayo. Igama lami nguvusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wengane zakwethu ungizwe Mchunu laphana wengane zakwethu owaziwa ngopresident wamabhinca. Bekulindeleke ukuthi-ke naye aphawule-ke laphana wengane zakwethu encome-ke imoto kakhuzani, kodwa kunalokho ubhale kanjena laphana ey'nkundleni zokuxhumana. Uthe ngizomshaya lona othengise indodana yami imoto yomasingcwabisane-ke laphana wengane zakwethu. Khumbula ukuthi-ke laphana imoto kakhuzane le bafowethu okuyiyona etrenda kakhulu laphana ey'nkundleni zokuxhumana laphana wengane zakwethu. Isibhaliwe-ke laphana ukuthi amathole funeral, okuyinto ebuhlungu kakhulu-ke leyana kubalandeli bakakhuzane ukuthi abantu bebize imoto kakhuzane ngemoto yomasingcwabisane, kube kuyimoto ebiza ngalolu hlobo-ke wengane zakwethu. Mina ngiyafisa kukwazi uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula. Ke sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Manje kukukile impilo yami nami ingakho ngibonga idlozi lami, manje kukukile